Enkuyanja y'abantu okurugoma bicweka bitaro bimwe na bimwe hamwe n'abanyadini bona erizuba bacera stebe kikuru cha district ya Ntungamo okushabira mama Janet Kataha Museveni. Okushaba oku kwaba kwebembirwe Bishop wa South Ankole Right Reverend Nathan Himbisubwe owasima Ruhanga ahabwo okukizaje mama Janet Museveni kandi akamubasana n'okugaruka omu maka ge aina amagara marungi. First day mu Uganda mama Janet Kataha Museveni ari mu ihanga ya Uganda. Mama awire mama aliumya mugaga bawuda rutokomo onyenga abo okusukiza omukoro ogwo gwahikwamu abantu bingi b'ebitinisa abari mu komishona wa Electoral Commission Honorable Stephen Tashobya abanyishenjero hamwe n'abandi kandi bayereka okushemererwa hamwe n'okusima mukama ahabwa amagara marungi ga mukamukuru w'ihanga no kusima Ruhanga okundo murundi ahabwa mama witu okumuha emyaka 78 ijo 24 okumuha family okumuha president because I am witness to her life, part of her life service in Ntungamo yakoze munonge mirimo yatukoreye Abanyantungamo naje yatukoreye na chairman yanagamba ngo atukorere the testimony ningasha Abanyantungamo yitwesimsa kugira ngo kindi kukwata unjoje kwata ngabantu Abanyantungamo kandi kabebembeza nisima awechocho chomuzire witu wa Ntungamo president na mama kandi nyenda kusima na organizing committee okureba mu mwatureta twenda kwishagambanira karumwe na no kusima Ruhanga nyenda kubasima muno nabwo hamukoro ogu babantu bajaguza amazarwa ga mama Janet Museveni agemyaka 78 kandi bamusima ahabwo okutungura Ntungamo. And I believe we are here to lift our beloved mother Mama Janet in prayer kugira ngo Ruhanga na no kumusima okumariza emyaka 78 kandi koko Bishop yatugambira ebirabiriho byona birabireho akabasa kumwinamara omukushasho kwabira rumusimira Ruhanga. So leaders, hatongwiro, let's learn how to lead each other. Reka tugarakane mureke tukore imirimo ya district politics tuzizinge mpaka 31. Bamwe ombanyantungamo abayita bo mukushabuko hamwe na no kuza amazarwa ga mama Janet Museveni bayureka amashemererwa kandi bagambana n'ibinte byabahwerire. Ngenda kumusimira ingeri ya mbere Ntungamo district ngenda kuza kwijomu abakutoreba hanuye nkabanza kutwara first lady yantwara India naza India twashoma twaragayo 2011 ubu ngo twatandika ubwe twije hanuya nito twamuresere arufutana ko mu Ruhamo kandi one of the pioneer youth ababarino bamurambuza Rahama yona tukagera time mpango yitwasharingire na mama wihanga mama Janet twatambura nawe twaronda karuka president twihayo 9 nibi muri Ntungamo bakaruka president. Unfortunately part of it kutwarije mu karuru ninyango akakoresa mani mingi yashasha yarwara konka erizoba cyari cyo muhendo kureba ngo nyimwaze yaragira mu ihanga ryitu kandi erizoba Ntungamo twashitama nkabo kumuzara twa celebratinga ninga twajaguza emyaka ye kandi ecyabaheri izoba cyabe kintu cyukuru okureba ngo abantu bayegitira hamwe twashabira mama eki go kumuranga gwa president arugamba batumwe birukangere kukira munonga urugentunguka ombyago culture aba basharakeka hagati ya kadi ekitenderezo hamwe n'amashemererwa ahabwa TV West inde Elias Rutugusa. Kenya kesho ngorokamwe. Omurebereza rushobora